Azerbaycan welatê herî mezin ê Başûrê Kafkasyayê ye. Nüfusa wê li dora 10 milyon kesî ye. Bakûya paytext, bajarê herî mezin û qelebalix e. Piştî belavbûna Yekîtiya Sovyetê, Azerbaycan serxwebûna xwe îlan dike û dikeve nava hewldan û geşedaneke mezin û pêşketinê. Helbet hebûna kanên mezinên petrolê, pêşketina welat bileztir û mezintir kiriye û ev pêşketina bisaya petrolê her diçe berdewam dike. Baku bi mîmariya xwe ya cihêreng û bêhempa, bi kolanên xwe yên mezin û qadên xwe yên kesk, bajarekî wiha ye ku mirov dibe heyran û hijmekar. Li her cadde û kolanên bajêr, mirov rastî pêkirên hunermend, nivîskar û kesayetiyên navdar tê ku bûne lehengên Azerbaycanê. Jiyana rojane li vî bajarî bi têra xwe bi huzûr û bi aram e. Dema roj ciyê xwe teslîmê şevê dike, bajêr bi şewq û ronahiyên xwe yên estetîk dîmenên gelekî spehî pêşkêşî me dike. Şahti, padşahti Rusya'ya hata helvaşandını sala 1920 li Rusya'ya başı sala 1920 li Azerbaycan'ı dabranzandına kaydı Sovyet'e hata çekirini hata dabranzandını ev Respublika bu Respublika yekça Sovyet'e ve demi sala 1923 li Azerbaycanê hevde qeza li Azerbaycanê hatine damranzandinê çar nahiyê, sê nahiyê hatibû navkirinê qezak. Mesela gela qeza hebûn, qeza Lenkaranê çar nahiyê bûn, qeza Xaşmazê sê nahiyê dikete, qeza Ağdamê çar nahiyê diketin nava qezayê. Îsa jî qezak buna Kurda hata dabranzandinê. Kurdistana Sor rêveberiyeke wiha ye ku 16 Temmûza 1923 di çarçova her nete û xwedî mafe ku qedera xwe bi destê xwe diyar bike, ji hêla rêveberiya Sovyeta wê demê ve bi awayeke otonom hatiye avakirin. Ev rêveberiya otonom ji herêm û navçeyên Laçîn, Kelbecer, Zengilan, Qubatlê, Cebraîl û Zengezûrê pêk dihat. Ev herêm û navçe îro di navbera dewletên Azerbaycan û Ermenistanê de dimînin. Sala 1926 nüfusa Kurdistana Sor 51,200 kese û ji sedî 73.1 wê ji Kurdan, ji sedî 26 wê ji Azeriyan û komên din ên etnîkî pêk dihat. 8 Nîsana 1929 ev herêma xweser û otonom ji hêla Stalîn ve hatiye betalkirin. Vladimir İliç Lenin وقتی автономия گل جا ملت چوک را автономия دادن، قضا دادن، زمان دادن و چاره آذربایجان داشتی کردستان سور دابو کرداره و که اون جهران کردستان سور اعلام بکن خورا آذربایجان را گفتم کردستان سور ها اون چند رایانه او را کرد هبون گش کرد جین. Rayonama Laçın bu. Emletiye kara keşebun. Kara keşti. Emlevede pır cemaate mehebu. Empeve hevde pır mehriban bun. Emle kalkoz bun, emde şuğlayan, maharbe dörü. Devleta Urusa sava milleti bir çok gelle şuğuldu kör. Emir dabu ki keder kompakt milleti çok dici wan ra mehtevi vekin. Radyo wan bir heve, televizyon bir wan heve, gazet bername wan derine.
باقی ورسا و چه سویت هر تشتی کردش هبون تکنیکوم جهبون پرتوکات نواشاندنی روزنامه هاتا واشاندنی روزنامه به نام کردستان قزاسی نام و روزنامه حتی نی پنجی شاشا نهاتو هلدانه اما سا یعنی او روزنامه درد کرد کردینی بو لی نام ما بو کردستان قزاسی اما دیرو که لی پشتی شهر شیخ سعید که او جماعت ما هاتا کشبار کرنه 29 ساله او قضا پاراوکرین کرنه نهی تنی یک کردستان نی بود گل قضا هبون 16 یک کردستان بود اوج صابو نه تأثیری کردجا خواهی نکردن دولت جی تصدیق نکرد دیساج گناهکاری کرده خدا بود هنگ گفتم چی مرا لازمه هنگ گله کاج کردی نظام بود راست 4 رایون بود لاچن کلبجر کوباتلی زنگلان اوان رایونانا گش کرد بون بری ایجا اسملت بون هر رایونه که دم به لاچن ادا 6-7 گنده کرده بون یه ماین نظام بون کردی کلبجر دیسا چند گنده کرده بون کردی یک کردی زانه بون یه ماین نظام بون سوی نه تأثیری تصدیق نبود به هزارین سالانه کو کرد لسر ویخا که جیانا خواه بردوام دکن. لآذربایجان لسر نفوسا کردان دانین به تندرست لبردستان توننه. کرد هری زیده لباجارین گنجه، نخچیوان، کلبجر و باکوی دجین. Azərbaycan tüdəmə mafin Kürd bi zordəsti nə jaliyə hökuməti, nə jaliyə xalqı Azərbaycanı da nə hattiyə pipəskirini, nə hattiyə bi zordəsti tü bandorlu sər Kürda nəbiyə. Le biz rəzədili çadı ben. Bi nərmayı Kürduna və Azərbaycanı da dirokin cüda da həliyaya, əvrasta. Qarı beci ku vur milyona Kurd jandık. Rasta. لی معرفی دکار بیشتر 10,000 20,000. زبر که زمان چیه زمان کرد وند کریه. اسیمیلاسیون ام بیشتر نه هنگ رابم بیشتر نه انتگراسیون یعنی چه بیشتر لی چیه نمیه. زبر وجه نه هجمار سر کردا معرف نکاره ور یعنی بیشتر کو چکاس کردنه. لی زفه. از کرمانزی چند نزنم دایم من باوی من پرزانه اما از چند نزنم اما از پر هزدکم کردستان از کردستان ولایت من کردستان دیل من زنم من از کردکی آذربایجان هاتمه دنیای اولوردیجی بدن همه لوره لدل مش بو کردستان لیده هر تشتی الولاد قومه ام لور کلیب شوپینن لآذربایجان السر کمنتوان تو زخت و پروبلم تونه پروبلم همه مازن اوکو شر آذری و ارمنیان کریه کو ملت ما جنچاری کوچ بکه اف جبویه سدم کو کردن من نکارن لسر آخا خواه چاند و زمان خواه برحتی بکار بینه Azerbaycan diyor çı farkı ya? Hunca Müslüman hemşire dine meyake. Cemaat Kürdaca dindar onç gelek bun. Savi tişti ona zud asimilası bun. Maka kanuna Konstitusiya Azerbaycan'da derbarı kanuna xwendinê dakika avaya madde heye ki gelin hindik jimar hettani dersin seretayı, sınıfın seretayı bi zimanê xwe ders derbas kir. Le Benangaziye Kurd avakü, Kürt liciyekü, tomerin najin, şagirt tünekü, mektebanda zimani Kürdü çava feneki, derseki be derbas kirini. سروک و ریبر ولات حیدر الیف
جهلا هر کسی و به حرمت و حسکرن تی یاد کرن. هون لوی ولاتی بکره باخون او گوتنا خواه بی یاد کرن و حرمت کرن آلیف تمام ناکه. حیدر آلیوی کو د سردما یکتیا سوویتی ده گلک کارو خزمتن مزن دانه سرملین خواه د پیواجوی هلوشاندنا سوویتستان ده وگریای ولاتی خواه و دست به تکوشینا سرخوبونه کریه. آلیوی آواکار آذربایجان نو پشتی کو سال 2003 کوچا داوید که سروکوماری درباسی ایلهام آلیوی کوروی بویه. حیدر علیو و جارا اول 1992 ساله مها 11 لنقشوانه مهدیتین چکر. سبب هفدیتنامه چی بود؟ 6 کردمه باشور پنابر هاتبون ایران دروازه ترکیه بونش ترکیه هاتبون دیسا ایران جمع اراز دروازه نقشوانه ببون او چاقه حیدر علیو نه سر حکومت آذربایجان و وقت الچی بی بود اسکری وقت الچی بی وان پنابارا گرفته بون و گرتیگه های خادی دکرن. به داریم ما 20 و کی تشتگی ها بیارک هیا اجورا امرابون هم چون و داریم ما داخازاق گیهان ده حیدر علیو ام قبول کردن. جوی جلبی ده uçağı من پرسیار کرد. حوال علیو گله که روزنامه دنیویسین که اصلی و کرده بریواجی نویسا خو علمداری دا دنیویسه علمداری کرد عیان هون درف کردای خدا چه کارم بیجن او کنیا گلاو تشتک نبیه ند گفتن تشتک هید بیجن یعنی اوا سر زمانه وی درکت او گفت نقاش و مسئله قرباغ پشتی رفراندوم ارمنیان دست بگیر. ارمنیان دنابرا سال 1988 1989 ده لهنک هرمن کو ارمنی تیده زیدنه جبو سرخوبون رفراندوم بیک آنین. شرو پفچون دنابرا هر دو گلان ده بو سدم کو به هزاران کس جیانا خوش دست بدن و 100,000 کس جی جنچاری ترکا خاکا باو کالن خوب کن. ارمنیین آذربایجان بر خودان ارمنستانه. آذریین ارمنستانه جی بر خودان آذربایجانه. کردن که لچار نهیا آذربایجان دیجیان من گاواگوت زنگلان گوبادلی لاچین کلبجر او چار نهیا چار رایون جی عالیه ارمنستان ده حتی داگر کرنه. 1988 سال وقت شهر آذریا ارمنیا دست بکر حال ملت مورا گران بود. دست ببون شهر قره‌باغ راسته نکن نوبر آذری و ارمنی دست ببو یعنی هر دوالجی یعنی سر کرده دست ببو نها شهر آذری و ارمنی شهر دیکن خورا لی کرد وندا کرد کرد پر باش داد شد ازجارا گوتن هون ازدین اونا مسلمان هون نیکن کردن اونا آذرین هون نیکن های حتی جداتی کردن و ارتا و ملتا اصلا هف دور خستن و که هف نگرن آذری درکتن چون کرد جمان پاشه در ارمنیا گله کرابل گوته هونجا مسلمان چه فرقه پیوازا سور پیوازا سپی هونجا مسلمانن جماعت کوچبر بون دیل کتن مری شهید گلک بو هجی هزارا و کس نا زانون که اوانا که درینه چه نچینینه دیواره بالام گوره دلم بیان سوارم مینه سواری مینگی خو ماهینه دیواره بالام گوره نامرم تاکو تای انور بدر خستم که ما یورغانه کشی و بدر نخست کور پدام دمشاندا برکه و تلویزیون مذکریه میته ده خود کل کساندمان برد کشان خوار داخل سیاه کنها دا ام وها کرنا وان شولانا کردن کو پشت شهر قره‌باغ جهر ملاچینا کردستان سور بدار زوره هاتن سرگون کرن
dema berê xwedan Azerbaycanê li gelek gund û neheyan hatin bicîkirin. Ji bo wan mal û xaniyên nû hatin avakirin. Piraniya şêniyên van gundan îro ji Kurdan pêk tên. Ew di nav Azeriyan de bi awayeke dostane jiyana xwe berdewam dikin. Lê mixabînî ew e ku asîmîlasyon û helandina Kurdan piştî hatina van gundan zêdetir bûye. Ji ber vê yekê gelekî zehmet e ku mirov di nav van Kurdan de rastî Kurdî axêvan were. Azerbaycan, çand û hunera xwe ya bav û kalan di nav gur û geşiya hunerên Ewropî û Sovyetê de parastiye û bi pêş xistiye. Peykerên nûner û kesayetiyên çand û hunera xwe bi awayeke estetîkî tevlî mîmariya xwe ya berz kiriye. Müslüm Magamoyev, Flora Kerimova û Raşid Behbudov çend hunermendên Azerî ne ku li seranserê dinyayê têne naskirin û Azerî jî bi wan serbilind û serfiraz in. Di nav welatên misilman de Azerbaycan ew welat e ku opera û bale herî zêde pêşketiye. Azerbaycan yek ji wan welatan e ku herî zêde Kurd têde asîmile bûne. Lê tevî vê yekê jî duwarê çand, huner û edebiyatê de gelek şexsiyetên Kurd li vî welatî berhemên giranbiha afirandine. Hüseyin Kurdoğlu, nivîskar û zimanzanê navdar Şamil Askerov, nivîskar û şairê mezin Ahmedê Hepo, şairê naskerî Qadirê Motî û bariyê bala çend navên sereken e. Li hêladin em pê dizanin ku li vî welatî gelek kovar û rojname jî ronahî dîtine û bûne deng û çavên Kurdan. Sala 1993 fermana prezident derha qa gel hindik jimarda deket wekî mafê wana netewiyê bindi. Navanda çanda Kurd bê vekirinî. Navanda çanda Kurd hata biryar kir wekî bê navan navê wî jî medanî. Navanda çanda Kurd ronahî. Paşê wê civîniyê de jî hata biryar kirinê organ rojnamek jî bê weşandinê zimanê Kurdî, Adirbejanî û Rûsî bi sê zimana. Rahmetli ve helbestvanekî nav Ayan Hüseyin Kurdoğlu rabû ku ez pêşniyar dikim navê rojnamê dayînên dengê Kurd. Nivîskarê navdar Hemedê Hepoyê ku xwediyê ji dehan zêdetir kitêban e, ne tenê ji aliyê Kurdan ve, ji aliyê Azeriyan ve jî gelekî tê hezkirin û qedr û qîmeteke mezin dibîne. Hepoyê ku tevahiya berhemên xwe bi Kurdî nivîsiye, salên dirêj di beşê Kurdî yê radyoya Azerbaycanê de kar kiriye. Ahmedê Hepo biz Azerbaycan'da Em dikarin bi eşkereyî bibêjin ku Ahmedê Hepo îro li seranserê Azerbaycanê rîspî û axsaqalê herî mezinê Kurdan e. Ew hem ji aliyê dewletê ve hem jî ji aliyê Serokkomarê Azerbaycanê ve hatiye xelat kirin. Tevahiya kitêbên Ahmedê Hepo bi Kurdî ne û li ser Kurdan in. Nivîskarê navdar ê Azeriyan Bextiyar Wehapzadê ku hevalê wî bixwe ye, rojekê jê re wiha dibêje. Heger teb azerkî binivîsan da tê bibûyayî yek ji nivîskarên herî navdar ê Azerbaycanê. Li vir kêm kes bi Kurdî dixwînin. Tu çima bi Kurdî dinivîsî? Li ser vê yekê Ahmedê Hepo jê re wiha gotiye. Rast e, ez li Azerbaycanê dijîm, lê dilê min li Kurdistanê ye. Yani burada Kürtçe okuyan az. Pirtûka alımdar Şamil Askerov, yani alımdarekî navdar hem Azerbaycanî yani helbestvanê gelekî kitêbê hêja. Şamil Askerov hem şair bû, hem dîrokzan bû. Esa jî Kelbecerê de muzeyeke vekir bû, muzeyeke navê Deng. Kîjan ku ew nûmuneyeke werde hebûn,
تو جاده توالتا دا تنه با میزوی دا از 6 سالی من هیا من ندزانی که کرد کیه چیه او نتویه یا چیه و چاقی شامل اسکر دلدا خبو شامل اسکر ol. Ben qivana mə heydi Kürditliyə xə naskir məzani ki Kürd millət əmnətəviyə Kürdü. Şamil Əsgərov bona gəllik Kürd gəllik zəhməti kişandiyə. Ez dikarim bejim bək Şamil Əsgərov jiyana xo hamu bona azabuna Kürda bona peşkatna Kürda daya kar kirine. Mistrana gnun nevisiye müzik yamına گوتن قادر موتی رحمه خود لوی به قادر موتی ما ده هبو شعر دنیسیا گلک کتابی وی هنن سر کردستان گلک شعری وی هنن سر سروکان کردستان گشکیرا سر وانارا گلک شعر نویسی بو ویا سر سروک برزانه جی شعرک نویسی بو مویا چکر کلامک چکریه مرخاسم برزانیه ریا راست ودانیه درد کردا وزانیه رابه مر برزانی مرخاسم برزانیه ریا راست ودانیه درد کردا وزانیه رابه مر برزانی خدان دولت سرکاران ام برکرن چارپاران هلدان مال حال بسپیار ام هیشتن بردیواران راستیجی قادر موتی هلبسته خوندا گلکی سیاسی گلکی گرینگی گلکی نتوی بو لآذربایجان کرد و آذری بی شر و پفچون دناو آشتی و آرامیه ددیجین. هش و عقل کردن آذربایجانی هر دم لسر کردستانه. بهیوی و مراخ که مزن هایج پیشکتون و قومین ولات هنه و هیوی آوان آمزن اوکو ملت وان روژک بریا روژک بگیج آزادی و وکویه که ماینده. نتنه کرد. آذری بخوشی گلک جاران و یکی دویجن. مجال نادن کو کردجی دولت خو آوا بکن. بیا من دوی کردجی ببن خودی دولت. تو زراره و یکی تو نه. و کرد آزادی خو به دست بخن. چمکی او ملت کن. هاتول دیجی وی گلی بوی آستنگ هات دجمناتیا برای خو کریه. بیا من یکه. دو گالمه مرزلکی ده بناخ نبیه. یک دهوکی، یک موصول، یک دیاربکر، یک وانه، یک ارمنستان، یک قازاقستان، قرغستان، آذربایجان هی دو کال باومه ل مرزلکی دان نهات نبناخ کرنه. او کسانا کردستان گوتی تامار پشتوانه قطیانه والت خرید دنیا خو گوهاستنه. تانی من نا دلی هر کردی دا. هر کردی کرد هست دا. ملتی مروی که ملتی هست که او ملتی باشقایش هست که او هر کردی که ملتی هست که زمانی که ملتی هست که او دغازه دولتویش هوا زمانیش هوا دنیای دا نزدیک 5 میلیونی بشکیش گله که کرد جین حتی ناکا دولتوی ملتی تننه او دلیشه که گله پیسه تو 5 میلیون و ملت 5 میلیون ملت ته هوا زبان ته هوا دولتات تنوع و دنیای دا او تشه گلگی خرابه سوی دل میرف گلگی دیشه چه با حتی ناکا کردستان دولتات تنوع امجه هز دکن دولتا مجازات و دولتا مج چه و امجه براو جیکی ون امجه زمان خمدا نکن امجه نو خلقی دا اسمنات نون چما امجه نولی خلقی نکردن دولت خود هرم بجین. خلق گش هست که دولت آن امجلس هست کن. نکتنم همو کردستانم. همو کرد غازن دولت آن چه کردستان چه و کردستان آزاد چه و هرم نوا ملت خود بجین. نوا دولت خود بجین.